ngiyabingelela ubaba uMelisi abagcota bonke ukuhlukana kwabo. Amen. Igama lami ngingumfana wakwaHadebe Sibongo, igama nguSithembiso, ngihlala ngapha eMnambithi. Ngizocela uNkulunkulu wasephameni ahlale olimi lwami ukuthi ngizokhuluma kungena enhlizweni zengibangcwele. Amen. MaNazaretha ngibuya endaweni yobumnyama, ijele ngona ngisakhula ngicathi ngangino-21 years ngidweba imoto. Kwafika isikhathi sokuthi uNkulunkulu angise ejele, ngahlala ejele 2010 ngingena ejele ngenxa yokuna kwami. Ngithe ngifika ejele ziningi iy'ndlela-ke ejele, ngiyazikhethela, ngekho umuntu okuphushayo ukuthi ngivelephi. Kwafika kimi ukuthi amaqhinga aphelile manje. Indlela engayithatha ukuthi ngazi uNkulunkulu, ngazi nganika isikhathi sokuthi ngifune uNkulunkulu ukuthi ungakuphi, ngathandaza ngoba vele bengikhuliswe umfundisi ekhaya. Umkhulu wami wakaMnguni wayengumfundisi wakwelinye ibandla lelafika ngapha mhlophe ngakwelakithi. Ngakhula khona nje, kwasho ukuthi sengibanjwa isiteji ngagcina sengiphuma esandleni, ngagcina sengiganga ngenxa yempilo. Sengibona impilo ngathi isidinga ukuthi ngizondlela iy'ngane, ngagcina sengiganga ngaze ngafika ejele. Ngizoba mfishane kakhulu, ngifikele ejele ngaqala ngakhuleka ngathandaza ngoba uMnazaretha bengingatsheli ukuthi ngelinye ilanga ngoba uMnazaretha, ngoba ngangitshela nje ukuthi hayi indlela kaMnazaretha indlela yamaqaba nje, abantu abamaqaba nje. Kodwa-ke into uma uyifuna uNkulunkulu uyayithola, nokuthi uzoyifuna ngeqiniso. Ngathandaza kakhulu uNkulunkulu, kufika nebonakaliso yizona ezazinginika ithemba zokuthi ngoba ngafunda esikoleni ngafika ka-matric noma ngenzanga kahle, futhi khulunywa uNkulunkulu wangipha leyo nhliziyo ukuthi mina uma ukhuluma nami kufanele uveze ubufakazi ukuthi lento eyikhulumayo ithathaphi. So ngafunda-ke imibhalo, ngaqala-ke ngakhetha-ke indlela yaseNazaretha, ngalandela-ke khona-ke futhi lapha ejele MaNazaretha uNkulunkulu wayihambele leya ndawo ngoba akhona amaNazaretha maningi kakhulu. Inkolo nje enkulu kunazo zonke iy'nkolo ey'khona emajele uMnazaretha. Kwase kwishwa elavela engilibonayo engithe namhlanje ngoba ngisuke eMnambithi ngizocela nje ukuzokunikelela lokhu ngoba kuyangihlupha ngoba uyaphoqeleka lapho uma ufika ejele ube sehlanganweni lasebuhlini ngoba yibona amanzi asebuhlini nje, abagcotshwa abasebuhlini abahambelele leya ndawo leyana. So naleyo nto nje isenhlizweni yami ngoba ngifika isikhathi lapho sekufanele manje ngizifihle mina ukuthi inhliziyo yami sengisijinga ukuthi ngakuveza lokho ngiyogcina sengikhishwa sekuthiwa hayi ngeke wena uthole iy'mfanelo zesabatha, ngoba sazi ukuthi isabatha lalungiselelwa ngifika nasejele. Uhulumeni wakufaka emqulwini lokho ukuthi uyakwazi ukukhethela inkolo yakho ufuna ukuphila ngaphansi kwayo. Uyasiprovide ngayo yonke indlela ukuthi uma uMazaretha sokunika ukudla kwesabatha, sokunika indawo yokuthandaza. So nami bese kunengcindezi sengizophuma ngoba bese ngibona ukuthi ngeke leli vangeli elishunyayelwa la selidla mina ngempela manje, ngoba bengingakwazi ukuthi ngihlale ngayesabathini. Ngangena ejele 2010 mhlawumbe amasabatha awafike ku-20 ngilova mangigula kuphela, ngoba noma kuthiwa uzongibona awukwazi ukungibona ngesabatha ngoba lento iphila kumina ngaphakathi. Bese ngilova nje makuthiwa mhlawumbe ngibambekile kana ngilove-ke esabathini. Igcine lento isingidla amaNazaretha yokuthi manje lo mbhalo engiwuhlola lana usho okunye, labantu engiyakubona bakhuluma okunye manje la. Into esingikhalisa kakhulu ukuthi hayi lento iyangidla ngoba amaNazaretha into engikhalise kakhulu ekugcineni ngathandaza kakhulu ukuthi inkonzo yesabathi iyangena ekuseni. Igama likaJehova lizokhulunywa, lizofundwa makufundwa nje isihlabelelo, umthandazo uJehova, lelo gama uligcina lapho uphinde ulizwe. Emva kwalokho uzotshelwa ngey'bongo zawumama, utshele ngomsamo, utshele ngokushadisa, udideke uqedwe nje. Manje lento bengihlukumeza kakhulu amaNazaretha ngoba bese ngibona ukuthi lento lena uma ngifunda iy'ntshumayelo zamaNazaretha ngoba 2011 ngiqala ukuzwa ubaba uMelusi eshumayela ekhosini. Hhayi ngasho ukuthi hayi
leli vangeli lahluka manje ngaleli ngokubizwa la phakathi lahlukile ngoba kubizwa kwaManazaretha la eNazaretha kuthi indaba zaseNazaretha amaNazaretha ngashona ilanga mathiwa ngiyaxoxa esezenzekile kuminyaka u14 ngisejele ngashona ilanga nokubizwa kwami ngabizwa ngenye indlela ngoba mazokhuluma indaba yaseNazaretha yikho abanye abantu bathi izinganekwane indaba la iphakame ngokuthi abaqondi eManazaretha ngizoba nje mfishane ngiveze nje lokho okuncane ngoba ngathi ngesikhathi sincane eManazaretha ngihlalile ejele kwafika kwakumele ngiphume 2018 ejele ngokuveza lokho kwakumele ngiphume 2018 ejele mase ngizophuma kuvele inkinga kuthiwa usahamba wena vele nje inkinga nje bengayazi ukuthi le nkinga bihlelele zonke lesikhathi kuthiwa hayi wena amaphepha lana sethi manje uzophuma nini ngiphatheke kabi kanti kwafona umunye umngane wami ngaphandle wathi wendoda yazi lana umngane wakho sibani manje ngikhumbula ngithe uthi umngane wakho la wakuyele enyangeni lo umuntu wathi ufuna kufela ejele wathi wathatha impahla zakho kwazise enyangeni ukuthi ayikuvali inyanga ungaphuma ejele ufela ejele yangiphatha kabi leyo nto kodwa kwabuyiza ukuthi hayi mina sengihamba nenyanga inyanga enkulu nazonke inyanga ekhona uNkulunkulu wasephakameni amen vele ngaqiniswa idolo ukuthi hayi kubonakala ukuthi yiphi inyanga enkulu le yakhe nale yanga mina ngizophuma ejele mina sho ngithandaze kanti ngizofika isikhathi lapho ngithathwa ngisiwe Simex cathi khona abalaziyo lawo jele kuthiwa Simex ijele ehlala abantu abayingozi kakhulu 2019 ngisiwa khona Simex kuthiwa nginamacala engawazi kwavela nje kwathathwa nezinye iboshwa kwathiwa nami ngithumela iboshwa ukuthi sikwaza lejele kodwa lo ngafika ejele angazi ngibe necala kwathiwa nami ngiyathinteka lapho ngiphatheke kabi hayi kodwa ngithi hayi kodwa uNkulunkulu lento buyazi ngizoyangibuye lapha ilapho khona ke kwenzeke khona izimanga sengisesimex sengiqala ke manje ukuthi yini isikhathi ngithandaze kakhulu ngoba lamanye amajele nje kodwa ngasho ukuthi amahotela lamanye amajele awafani neSimex ijela ngempela ngoba uhlala endlini ezitoilet engaka uphuma nje mhlambe mayofoniswa inamba eyodwa indini yakho mayingangeni ibuyele endlini impilo yakho inzima hayi ngithandaze ngigcine sengiphuma uNkulunkulu angikhumbule ngithe sengifike eNew Prison hayi ngifike lo umbono ukuthi ngixhumane la sisitshontsha sinokutshontsha ngamafoni awavumelela amafoni ejele bese nokuthi sigangeke nje nokuthi phela amaphoyisa aseyavela lapho besifonisa asiyeka ngicine sengixhumana ke namanye amalungu ebandla la SAG ngoba inhliziyo yami ngisila vele hayi angiluleka gcina sengixhumana noma umkhokheli omkhulu babelusi kade ngixhumana naye ngimsaba ngikhuluma naye ukuthi ngibhalele ngibuye ngasaba kodwa ngathola isibindi ke sekuthiwa ngixoxe noma umkhokheli yilapho sengikhuleka khona ukuthi hayi ngimcele umkhokheli nginenkinga la aphumeke ejele ngicela ungithandazise awumama engamukele kamnandi ngempela nginikelele uthe kusenjalo ke into zami ziqale zilunge ngibizwe manje kuthiwa ngilungisele ukuphuma ngithole idate eyisimanga ngoba ngithe ngisalindile vele sekusengibona ukuthi kuyalunga impela sengibona ukuthi hayi sekunobehluko omkhulu ngibekezele ngabizwa ngoLesihlanu loya ophelile ngabizwa wathiwa ndoda wozayo manje sibone into zakho bathi hayi into isi-right manje kuLesihlanu nganikwa idate yange-3 May amen ngase ngikhuleka nge-3 May ngase ngathi ngoba sengikhulekile inhliziyo yami la ngibeke khona ukuthi ngizobona abangcwele ngoba namhlanje ngila amen Manazaretha ngenxa yesikhathi ngoba ngibabushile ukuthi kusazoba neqiniso likaGesi ngicela ukuphela lapho inkosi kusenikuzwile amen kodwa bazolayisha ilokhu